ding di collection clear tu te in zafa in zibai kabu ka chu kan channel te ila subscribe lo ni chuan min lo subscribe to ring kan in so me ole wen hi ni som paruk July sang ni som ni panga ani a tun tuma chuan nu nui model lar tak mai ma na tanga tun thleng po a lar choi theilo ti la kan sui swal om love mer that mai pialama hleitling mai mizo nula ming chiat anei box si lo fill box si ama minga Facebook lama fake account anlo hon chungchang a IG account atangin post aron siama chu kan thlir hawanga kan thir ho zwa chuanin Facebook fake account mi minga siam ve ringot awang hian engboy na nge kan to thei ti kha kan ron soi chhun zom do na chumi ma chuan tunlaya Facebooka lo anei thei ti te caption le thalak post ringot le story a mi kan story ringot pwa poisa a hlo thei zate kan she chau forin arin oma chuwang chuan Facebooka hian mitam takte chuan hlo nei tumin tan an la mek ti po kan sha theu karinga chungzinga chuan nu nui thalak manga hlo lo nei tum te po anianga fake account ron siam tu hian he kan channela video hi lo enani chuan apoi zate engboy na nge ito thei ti ti po kha isha chau nge kan be seya tin midang fake account nei shim ti po khan in lo ngai thak nge kha angai nia ole tuna chuan nu nuina a fake account video aron post chu I clear ho phot te ang he Facebook account hi he kima angin anlo siam le to fake account hi anlo siamun khop me tu na mi po hi he active khop me a he vo in a baby zaman pui birthday ka wish na te po he good night nan 1 hour ago wa hanava anlo post le thlap man ni chumo he kanu in account dang in ei thawa mi min tia mi non mu a a link ki miron thona ki ma chuan ka lut theilo ni chumo ki ma Facebook atang chuan he account hen win block a chuan ki ma chuan ka mu ve theilo ani chumam chuan he kanu phone atang in kan check vela he ki ma ang che hanin alo post ve je ni chu ka thil post ho hi ki ni chuan in kan account kan da public awangin du in download a share kwal thei ani miawa amai ro chu he tianga kan thalak te I andipia no bang satlia hi chu poi lawa mai ro chu he ten ka ming ang nen ka mel nen ka thil ti piang hi he bi chu comment te hi tam thei khop me mo he chen ti la yang ke ma mo an ti chu chiang nge me he an lo wa fak a ne active khop me ke ma o in like char poka he thil poi ni the ani ni chumo he ke ma mai ni lawin ka thil post ko chung te na ka kan thla ka story ti te hi lo post chong zel ani chumo thil shim hi ani chu he tiang te he chen hian mi lo mention ani he kema account dik tak zok chu nia mo chen hian min lo mention ama seng min mention na po hi kawalut thei chong lo kema chuan ami a link account link hi min ron thona amaro chu kalut thei ve lo ani min block ani karing hi lo report te o he account hi mo inbox lampanga amang kolawin karing kema angche in mi abia karing deu tlat mai Khaile Champhai district tana thulomom Champhai Prestige Aizol Road a hian July ni somni pakhat thleng bungra exchange kha kan la kalpui dona ronleng lut ve ro le thleng top anilawa kan bungra ti tomna discount na ani ti kha in shereng don nia last date ni som panga ti kha ni somni pakhat thleng company lamin milo extend sak buke loleng lut ve nge ro le nu nui video kha kan mu cheu karinga atam thei ang ber share chur turin mindu saka keni lampon fake account siam apoi ziate awane salo mangchangkain kanon sui zaw don ani Facebook le WhatsApp a hian mani ming lawa fake account siam hi danin aphalim enge apoina om ti zona chuan dan phallo thil ani mani ming lawa Facebook emo WhatsApp emo
account siam hi inbum na thil ania wangin dan phallo ani mi tu po in account lem fake account manga mi bum nan a mangani chuan kumhni thleng lungin tan tir emo puisa choi tir emo apahnia shemna pek thei ani IPC 465 mi vona le ti shi omnan a mangani chuan kumthum tan tir emo puisa choi tir emo apahnia shemna pek thei ani ITA Act 66A tin mi ming moina ti hliau thei zonga Facebooka post ani in shemna kumthum thleng tan tira poisa choi tir thei bok ani IPC 469 khang ti kha Facebook le WhatsApp lama po hianin mani thalak DP a manglawa midang DP a mangte mani ming dalo te hi WhatsApp lama po hian fake account hi alo nei thei khop maya then khat chuanin apuina in lo she em lo te po ani theya ma se fake account siam hi dan phal lo thil ani ti kha kan shat la na chula tin thil hote anga kan ngai entirnan fake account ka siam wang khanin zel bang ka zu theom lo e mei te point lo ti mai theya helaya hian poisa choi tir le zel bang azu theina dan kha kan ron chiar chhuaka a shenon du tan khan lo ngai thanon le ta ula chiang zokin keini lampon kan han chiar non le zuai nge dan phal lo thilani a mani ming lawa Facebook emo WhatsApp emo account siam hi inbum na thilani wangin dan phal lo ani chu dan phal lo ani ngal ringot awang po khanin fake account siam kha zel bang kan lut thei der ani hote kan ngai po kha zel bang min zu tir thei tu ani mi tu point account lem fake account manga mi bum nan apang ani chuan kumhni thleng lungin tan tir emo poisa choi tir emo apahnia shemna pek thei ani IPC 645 aron tia fake account kan siam wanga mi bum nana vamante entirnan Facebook lama phejan group hi larta group a hian fake account hi atam em maya khanga khanin mi bum nan entirnan poisa puk tur ti angrengte in bum na tam to ni Facebook nei account nei kha chuan in share vek ringa chu chuan min buma chu chuan poisa ala a he fake account hian chu ti ti kha tamani khati anga khanin mi pui isoi thei dan chu fake account siam ringot awang po khan dan phalo thili ti ngala mi ibum lek phei chuan mi ibum wang shim po khanin IPC 465 mangin lung in itang thei ani mi vona le ti shomna na mang ani phei chuan kumthum tan tir emo poisa choi tir emo apahnia shemna pek thei ani ITX 66A aron tia tunlai a hian social media hi kan war maya kan social media man dana hianin eng chin nge lung in kan tan thei ti hi kan sha si lawa kan du hi kan kuchung puin kan chua kan du hi kan ti mai thina ni entirna nu ite po model lar lut tu kan lo ni a Facebook atangin poisa a hlo the wang khan thalak post ringot awang po khan poisa hlo the ni khami kha shereng chungin poisa siam nan khan lo man te po atumani theya chu nu I te lampangina khatianga fans page po ni lo mo nui anga account alo siam awang khan nui ten khas thelo se file sela ki ta buaina chu a om thei der mai ni ti chuanin tuna fake account chung chang lawa po hianin social media kaltlanga engthu kan post comment in nge zel bang min zu tir thei ti hi kan ron soi zau le dona hei hi poimo lutuka achan chu Instagram te YouTube te social media vekania Twitter te mizawa chuan Twitter te nge Snapchat te kan mang tam lawa kan war lawa Facebook te Instagram te YouTube te hemi pathum ma hi kan war a social media ti khan a form kim ta ni apathuma ahning malte te wa soinga lo khan social media kan ti kha chuan a form kim vek ta a chuwang chuan heng apps pathum te hi regular te ka kan lo khoi ve thina ni chuan kan video hi atop thleng ngai thak nge ya I en nge ngai ni chu midang tam tak ke ni ai naw jok te mo ke ni aya u jok te po shil darila shatir tamila chuwang chuan kan video hi apoi mo lu tu kani kan soi chanang
social media kal tlanga thu kan post don le comment don reng in zo na pakhat in zo chinila he post comment hi keima le ka chung te tan a thalo thengem dan bo chhiat na ani angem tin in zot masaila o ti the ni chuan post comment ngam lo tur ani apoi mo lu tu kha kha fake account ka ni tho ka mail shat ani chuang lo ti wang khat mi pui antinan za mo lam zong phei chuanin zel bang zo ti ol lu tuka chung chu tun tuma hi chuan kan ron ti chhuak don lawa za mo lam pang ka chu kan video danga khan kan ron ti chhuak to a hemi social media man shim awanga buaina kan to theite kan computer hack laka te kan bank account gpay tiang te khatiang hack laka kan him the dan song kha video danga khan kan post to a chu a shedu khan in love and let menga tuntuma chuanin social media a kan man ka soi tawang khanin facebook twitter instagram youtube henga kan man mi kan comment te kan post don reng in he hian zel bang ka zu thengem mi poi ka soi thengem ti kha in ngai toila mi poi kha awa soi pop pop theiringot lawani media kal tlang ani wang khan chu number 1 angin kanron chenanga pakhatna chuan sarkar how to minister celebrity mi tu po soi chhiat na le soi sel na thu post le comment in zel bang azu thei ani Mizoram anga phei chuanin hei kan share theu karinga kan minister thleng hian kan ka bonga ei ru te hian mi kan pu pop pop thin ani heng kan post le comment hian zel bang alo zu thei reng ti kha number 1 a chuan kan shele ngal ta a kan bengwar le sut number 2 a kan kal le ngalang sa khodang deu so na le soi chhiat na lam post le comment in zel bang azu thei ni enge kan dil ro lo om pasaber kan ti chuan tu na khan kaushan mizoram chunga po upc hi deu so na le tolan hlo em ani upc ti kaushan dang shim entirnan christian nikherlo musalman kan ti muslim te po khang sa khwa shim deu so na post comment in zel bang azu theitat kha kan sha theu karing he thu ka comment hian mi an nuya zang a ti wang ringot khan mi kaushan kha iwa soi sel khan zel bang izu dei the midang chu nui zama se nangma kha zel chunga khan inui azadon lo ti na ni chu pathumna mi tu po zong sen mela uirenu etc ti a thu kan post le comment in zel bang azu thei ani mizo te chu thian in kara po zonga in ti kan lo wara ma se kan thian te ni lem lo kan mel shat te po ni lem lo mi kan ngai san zong le kan ngai nat lo zong te zonga emo uirenu aron sui tum bera chu tongkam chhia mi kan va kau khanin zel bang kan zu thei ti na ni chu kha pui mo le tuk palina chuan mani ni na lawa fake account kan siamin zel bang azu the ni kha chu na china kan ron soi to a fake account siam pui ziate ipc section chumi zata chuan zel bang azu thei ti de chu kan ron soi to a kan soi non le to don lawani tun tum chu ti angaron kal kani wangin katong hi tlemin alo bahla de umai theya ngai thatu ten min sha thiam na karon dile danin thiam lo achan tir ma a sokar na thokle politician te a eiru etc in ti tong compose le comment in zel bang azu thei ani mani de ulok pokhan kan shat karinga miss bani terasa ite kan shat theu karing mizoram chung aizol chung te kan ti mizoram chunga chuan anni hi kan shat furing karinga shilo te pon mai theya ma se tamzo ki chuan media khoi hi chuan kan shat tlang pui karinga Miss Bani ipa kha eru angin anron soi phong meya afin fiana le court thu chuak kina he chu eru ati ma lo chuanin a eru tia post kha fiam thu po ni sezel bang izu theitina ni chu Miss Bani ite khanin khamit tum anron lar laya apa eru angan ron pulai alare lawanya thamsa ve lok khanin ka sha khanga khanin kesimo fir imo thelu ta se a post tu le comment tu zong kha zel lu turin tam lu tuk ti na ni chu ei ruk na hi sarkar te khatiang chi ko ti na he chu ei ru ti anem nge kher ani lo chuan mi hi ei ru anga post le comment mei lo tur ti na ni chu
milar celebrity tu emo minga account lo siam ve ringot hi zel bang zu thei ani o tuna video kan ron siam chan chu nu I ani ti kan she thewa Mizoram chunga chon kan model lar kan celebrity ve ani ramdang celebrity anga valar te lua chuni lo ma sela kan Mizoram chunga kan celebrity ani wang shim shima ama minga account fake account siam kha zel bang zu theina ani milar kan ngai san zong te tu po ni se milar lo te po ni se abikin milara zel bang zu theina ani a fake account siam shim shim a po kan zel bang a zu thei boka fake account hi lai hian pahnih lai ron zia ka pakhata chuan ma ni ni na lova account siamin zel bang a zu thei aron ti a pahnih na chuan milar celebrity mingle mail manga account siamin zel bang a zu thei kha ka chu kan soi zaw vak ngai lovin kan sha thiam theu ka ring adot lia kan kalang mi ril rutina the thalak le video posimo takin zel tan thei ani tuna Mizoram chunga celebrity milar kan tiang te kan lo nei ve neu ta a vuin lama te po Miss Grand first runner up Mizoram mingin kan neya thuam puinula mer thazet mai khang te po milar an lo ni ta ni ama mel thati tu ni lo mo mel chia lo ti ngoi tu te po lo ne yang khanga khanin he nui chu avan mel chetak avan over tak ti anga post lo siama kha jel bang zu theina ani tlat mai achan chu tuna tuna kan Miss Grand hian te khin zel taila vanal nun tuangi khanin kha ama post tu achung chang thu an ron post kha aril ru ana ni chuan a post tu kha zel bang azu tir thei ti na ni chu wang chuan tunlai in la changkang dewa haters ka ni intia wanga mi chanchin le mi ril rutina thei zonga du post siam kha zel bang zutna ani ti kha shaila tin Christian zia po mi ril ruti na te hi mo an poi an soi ni lo chuan mi ril rutina zonga tungkam ni khatlek kan nu chiange ti ringot hi thil a poi thei zia te le a Christian zia lo zia ti kha shenon leila ka du sakhle mai cheu zamo rong kai le invo na tual tha pong swal kai noi thon darin zel bang azu thei ani hemi hi chu mizo zinga chuan kan tam maya zamo rong kai entirnan sex video leak out ti po kan lo nei ve ta zeu zewa khang in thon dara ti khanin zel bang azu thei ti chu kan sha theu ka ringa chuti chung chuan in thon dar hi kan la ban san lo tlanga helai hian chiang takin zel bang azu thei zia kan sha a holam taka kan ngai awang khan zel bang holam takin kan zu the ni ti kha shetang non le ta ila tin ke mani ta na hlok na tur ni lawai chuan I buai vak lo thin tiang u mizo nula six video ali kauta ati mol phau tu te chu mizo mi pui te bok kan ni namdang in ti khan an lo hmu le a mizo min hmu sita min hmu nya ma tribal min ti le a ni e kan ni na chu ani ma se kan ming chiat theina tur le mizo nam mi na min hmu sit theina tura mala tu ni khatum lawila kha a thain ka sha hemi zel bang azu the ti chu mitin in kan sha theu karing six video in thon dar te pong swal in thon dar te khatiang ang kha chu soi non vak anga in karing lawa ma se holam taka kan ngai awang khan zel bang kan zu the ni ti shela film khurang wa a top bera chuan midang te ta na mu nuam lo saruak le ruang thalak le video in thon darin zel bang azu the ani hei po hi ka chiar zo chi a ka ril ro ronom chu tunlaya mitinin mobile phone kan lek for to ni accident rap thak takemo ruang chhar te lo om ta se enge kan ti masak ber kan phone in tha kan lam saber thina ni kha accident po ni se ani na angor ngola chungten an mo shom khopat thalak thon dar ching hi kan omani mi zawa po hian kha kan film khur angai emema zel bang kan zu the ti kha shia ila
saruak le ruang thalak saruak hi internet la mai hanan ngai pui mo le zole youtube pa phe chuanin thil sexy deuh hi man theilo top thalak sexy deuh te post phal lawani a chan chu youtube hi no pang te noi he ta kum khat pola tlinglo thenga en thei tura youtube how to tina an buat sei ani chuwang chuan sexy lampang hi chu an ron strict maya facebook lamai hi chuan tlemin an zia dewin ka sha tin ruang thalak chungchanga po facebook hi chu an rules hi alat engtinge ka soyang an rules hi tlemin ala zia dewa facebook lam hi thil rap thak tak tak ruang thalak rap thak tak tak te po facebook lamai hi chuan po san phalani che kang chu kan lapmu ma se instagram te youtube a the chuanin youtube page phallo shim instagram lama po hianin kan en don chuan engemaw click tur hi hei warning ang deuh hi awm thina hei sensitive ti vel in me tur hi om thina ig a po hianin ma se facebook lama hian hmu tur hi tam em ani khang kha kan film khur angaya mi ruang thalak emaw mi accident rap thak tak tak khatiang thalak khoi mokalo en ve antia invathon da ringo thanzel bang azu theini ti kha tikhang kan chele ta chani kan soi tuya kan ti tuya hemi chungchanga hi ni danga po kan la ron ti chuak fo dona achan chu kan video masa hemi cyber and security hemi chungchanga shim ma video ka siam kha en tuan tlem lutuka mi puitan hena poimo sia chuwang chuan hemi be chan awareness kan ron kalpui zeu dona atam theng ber nangma ni ponchan min lo lak puya mi lo share puya ngaya zoram mi puite haute kan shat lo awanga zel kan lut tur khatam tak kan noin veng the ni dan ma chuan kalo shelawa kati to lawang ti kha aso to lo dan kan bo chhia ni chuan dan ma chuan in shimna kha kan mudon tho chuwang chuan kan chung nai vai te abigin kan nu le pa te mo kan urwal te heta zir sang lo ve tak tak te po social media hi chuan rak pe ve tak tak te kan om fawang kan pia shat tam tak te po ni ang khang te kha an film khur atu zia te kan shil no nanga ya kan shat tir no nanga ya an shat mi alo khan zel bangkum tam takan lut theya tin poisa tam takan choi thei bokani chuwang chuan kan video hi share lama than min lo lak puila tin en liam top lovin like le comment kha min lo me sakla kan lom hle ang ti khar atop kan kharange in zawa in hun manwam mutui mangcha le vek ule